Prvo sam se vratila iz imigracione kancelarije, produžila sam vizu na još 30 dana i bila sam do Makra, kupim neke stvarčice, pošto da smo bili na Koyal Noyu, tamo smo bili u onom veganskom restoranu, imali smo one tost sandviče i Milošu se mnogo svidjelo, tako je rekao da hoće da mu napravim ponovo, da pokušam da napravim ja sad to sandviče, tako da sam kupila ovaj hleb, tamo sam pitala da li je veganski, pošto nemam pojma što ovdje piše, na tajlandskom rekli su da jeste. Kupila sam ovaj tofu, smrznuto povrće, smrznute jagode, sok, 100% sok od šargarepe naranđe i ovdje također 100% sok od naranđe. Ovdje imamo ovaj cream style corn, ovdje imamo neki sos, pasulj i senf koji ja ne volim toliko, ali pošto je Miloš imao u svom sandviču senf, to mu se svidjelo pa rekao da mu kupim. Tako da pravit ću to sandvič i pokazat ću vam ako budu uspješni, a ako ne budu pokazat ću vam. Ok, olenila sam se da pravim to sandviče, tako da sam ospavala partiju. Sad pijem vodu, sokić i hleb koji sam kupila sa pasuljem i pera od mladog luka i gledam YouTube i poslije ću da napravim nešto za ručak, večeru. Fail sa to sandvičima. A ja sam mnogo gladna, tako da sam uzela samo obične ovako tost i ovu supu što sam spremila i sada to papim. Or like that. On your face as well? Yeah. Vegan, go vegan.